Kochererani ngoma. Muntu ngizohanga nzenga. Hayiwa, zawunzenga. Zawunzenga. Ndokusho kanti. Ndozvinotauka. No, iwewe manje kana wakanganisa na awuzoendi kuvarungu. Woti izo mumbazi nauri? Ndinoziziva kuti kuya kune nharaunda dzakawanda dzinotaurwawo nemagurupu akasiyana. But isu hatizvitarisi izvi. Toda kuti mugare zvakanaka mudunhu zvakanaka semagariro makaita. Orikasana musikana akazopedzisira asungwa. Zvasataona kuti sekitari wamamba anosungwa wa community service. Zvinogwadza. Oni magariro makaita namai vake munovaziva. Chaiko. Hazvizoti nhasiwo aita munhu akashata kwamuri. Tiri munyika ka. Zvazvinoita zvakadai ka maiguru. Vanhu vemuno muZhombe vane muono wakasiyana wandoda kukuudzai nhasi. Tina sabhuku isu anonzi Musakatisi. Yamazomufana Musakatisi. Musakatisi. Nendava yake liyana yako emaini lapana komjuru. Aizi cheketa mombe dzakwe. Cheketa mombe. Mujuru raMusakatisi vanga vagara vasingawirirana. Mujuru akaona mombe dzaMusakatisi dzichipfuura akavhura gedhe kumatengi. Takadzwana ari matutu so. Chiona manje gedhe rakavharavharwa. Vanhu vema vakauya. Vakati komudhara iwe haucheketi mombe. Saka unoda kuti maina aite sei akafedza akaperimita fedzi. Saka uyu haasi kukubhadhara. Une rimwe. Uya aruza chi? Mombe dzake. Aruza mombe. Izvi zvidiki. Uyu ane access yekutaura naye zvino. Ndine OD apa. Ndinayo OD ndogona kuirana. But for interest sake yekuti muripo wandigoni kuirana. Yaakataura naye. Haasi mazuva akataura kunaye zvino. Ari kutaura dzakamunzvenga. Munhu akangwara anotaura chokwadi from the very go. Vakuru vangu shuwa dzandinzvenga. Handizivi dzafamba sei. Izvozvo waita chete. Zvatokusefa. Because isu hatisi kuti Mombasa zasairiro. Vanofanira kunyora masamanisi kando basa ravo. Vanofanira kudedza vanhu padare. Kana nyange vakaita vakuru vakaita sei vanouya padare chete. Kozi dare riri pamutemo. Saka isu hatini maiguru kuti machembera kudai so mundundurudzwe nenhauro yezvipfuwo no. Isu hatizvifariri. Vakomana vanokushandira yana ngavachengete mombe. Ngavachengete mombe. Magariro enyu nedunhu ngakosha. Munofanira kudedza sabhuku naye pressures mumbogara pasi. Mukumbirana regero sevanhu. Bandera vanotaura vanhu kuti vanhu vanofanira kupfumisana muloto. Handiwe. Nokuti vari bhita vavana kuti ainini shuwa here. So izvozvo chete zvinogwadza. Dai mamusina kuvaperekedza sondozvoti ngavabhadhare mombe. But ngavanochengeta mombe. Ngavanochengeta mombe. Do you have anything to say? Ugogo, you can say something. Uxole phambi kwedale la kunduna ehloniphekayo. Na andile yakwazi ukuthi isister ka uPosha yini. Ngiyamazi. UnaPosha ndi umama wami. Mama. So mina angikwazi ukuthi wathi wathethe wakho lo ya. Angikwazi wathinji okwamtshintshisayo kuyini. Ngoba inkomo zakhe mina ngake ngamgcinela almost 3 months. Imbe ngazitshintsha ekoguburiro sesizodibha nga.
kwathiwa sifuna incwadi ngakhuluma lo khawunde waziletha ngaza kuthiwa ukudibha nga ngilo mdala urunganga. So emuva inkomo zabo bona naturally ziyahlupha nti kodwa emuva konke lapha abafana ade bekhona bebengabathi singathi nanzi inkomo sithini sizwisisane ukhunywe ukuthini kudlule. So lapha angikwazi vele ukuthi kwasuka kwathini. Ya yiko wenthe mina pressures andini. Umandlovu umfazi umfowethu osamamba ngayo bathe ngumzulu wami ngifuna ukutshengisa ubukhulu bakhe nami mabezindilo nami uyibhuti wakhe nalo kade simthonise ubhuti wakhe ngiyumnake kaphosha yilo ngiyakwazi kodwa bo lina nqalise sigabeni wena ungusekretari wenduna advise abantu kuhle ngomthetho andi usebenzisa amandla akho usebenzisa advice yakho lokusemthethweni okwaziyo ukugcinelana inkomo lihlala ku-right straight ngoba lingabantu banye wena wafuza ubuyele back kuye andi utshile ukuthi uPortia nguyihlo in terms of the cultural setup lo ngubathetho wakho. So wena wafuza ubathetho wakho lawo phela anti lonke linje so lo ngumanyoni mina ngumanyoni futhi kuyafanana anti sikukhuluma koPortia isiphinde sikukhulume korunganga siphinde sikukhulume koMadzokela isame khona ngale konke yini kuyafanana but sithandi line kuhlalisaneni kwenu lifuze likhangele ini amaphileleni akula muntu ouza umbobu yile esigabeni ofuza lichinjisa ingqondo andwezwa khona wegokade kule laba abafana lawa ngabe buye kuzogcina inkomo andi kabafuze babekwazi ukuthi upressures kuyini ngapi lapha ekhaya bafuze babekwazi ukuthi uxolisa kuyini lapha ekhaya manje akaba kuyini ekhaya lina ligcina ali i-relationship aligcinela abafana benkomo ngoba usasa bazasuka but ligcinela lina abantu abahlezi liyenza njalo so lizabona into etihamba kakuhle kuhle ukuxotshelwa kwenkomo konke ofakazi ababhatalisa wani lapho esebophisa umfana kamajaqawa wayelokhuza inkomo naphana yena but wayithonise kubi lezakhe zabanjwa sabhatalisa yena handi sasikwenzelani ukuthi lo ngomkhulu phela handi uyibaba wesigaba handi uyofuza afundise abantu umthetho onjani oqondileyo. So lani lina lihleze esigabeni ulile mfanele ukuthi lifundisane alisoze laba le problem nevertheless ukuthi lokuze lihlutshwe ngabafana benkomo ababuyayo khathi ngabalapha bazathi akubona ukuhamba wena ungafaka sozabuye kufeni kwakho umbeyabe sekibo khona ngayo but mina ngingafa so ngifuna umakhelwane bamlawa handi yibo bazabuthana bangikhali noma bandithandazela ukuthi umoya wami uhambe kuhle so into enhle kakhulu yokuwelela nabo makhelwane ikukuthandaza kokuqala noma ngaze le emachecha aphi aprofita njani nxa lingawelelani labo makhelwane hayi asithandaza bonoko uqakatheke libe ngabantu banye hayi mazuwa mayikhulu izoza kakosha eminye ndamlogalo yomfana unofana kumbela regero kudunu kunana pressure siwa ogere na unofuka mapasi oro amawoko tayo sisi akuzosheketa chi yakanaka musaka ngasa chemerezi zakura mabhipi shuga makumbo munova wedzera chi marwadzo izvo ndo zvatisina chifuka maoko mbere regero kuna secretary alam andokumbira regero nenda zvinzi alam right pressure I think this pele again andi utuke jise mbambe na alafu mana wanifana uyapana zoka uyalapha lana indawo sukubambijana anti indawo yabafana lawo lo mayikhulu lawo ikhangele kahle incedisane ukubonisana lingabantu lingagayela kwakudala gayelana kwa wanamhla amakhiwa athi look upon the modern setup
imodern setup i-setup yamdlali lokho ukuthi kunjani sonke singumuntu munye so lo abafana laba yabona bephambalisa inkomo bakhuzeni lihlezi la emayibhini wami okwesikhathi eside asomuntu omutsha andiyabona kuqakathekile ukuthi ligcinane lilodwa liyenza njalo so noba lezulu liyathaba so sesiyibhulile la usizwe zwayitwa mayikhulumele motsheleta bana andithi kam vakomana vachekete mombe ya